Ilha og sayri ang karaang pulong. Ang karaang pulong Cebuano Bisaya nga atong makatunan karong adlaw mga igsuon mo ang pulong nga hagpat. Hagpata. Pag maghagpat ganita imo nang sihaon. No? Pag maghagpat ganita imong pangitaon tong mga imuhang gipangita nga imong magamit. Imo bang pinigon sabi ni Saya pa. May gani gahagpat ug akong gihagpat ni gilain nimo ang unsay butang nga lahig kategory unsa poy butang nga di Cebu og kategory. For example, imo kintang hagpaton ang lansang og ang screw. Hagpaton nimo ang lansang buti pasabot, punito nimo ang lansang ibutang ari kato po mga screw lainon po nimo butang. Hagpaton nimo ang balag stapler og ang thumbtacks. Example, og thumbtacks ni lainon nimo hagpaton nimo ang mga balag stapler imo pong pinigon. Hagpaton. Sa tong kinabuhi po importante po ang pagpanghagpat. Kay di ka kamo mohagpat sa imo mga choices, mga pilianan sa kinabuhi, mabiktima kag mga desisyon nga di maayo. Mga batan-on, hagpata po ninyo ang mga option sa atong kinabuhi. Ayaw pa turatoy, ayaw pa tuga-tuga og pili sa mga butang nga di angay pilion. Bisan sa atong barkada, choice of friends. Importante nga hagpaton nato na itong mga barkada. Kana mga barkada nato nga naghatag og bad influence nato, maghatag nato og kagayunan nga kita manudnod sa bisyo. Likayina, palayina, ayaw na og amiguha kay makadaot na nato. Kinahanglan kamaotang mo hagpat. Hagpat, hagpata. Ilha og sayre ang karaang pulong.